Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya naktipa mara autonomous district council in than vote thakna turatana campaign thei hun chu voin tlaidar nga khana to Indian zelena mukum samsir panganalom na kongsang sangin nei zuizel ani Europe closing me Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Denmark khopui Copenhagen athleng voin khan rampuma muslim te sa khoni poimo Idul Fitr chu hlim le lom taka man ani naktipa mara autonomous district council in than vote thakna turatana campaign thei hun chu voin tlaidar nga khana to pa in than campaign poina vote to pathleng ta boka party tin ten an thei top chu emi puite vote an zonga voin rasule khonom no kara po campaign hingor takin an be chun zom ti kan correspondent chuna soyani MADC in thana hian BJP le MNF chi in beber ni in amala sarkarna siam tumin tanan lan sa a campaigner pon shor le BJP union minister le MP te ba ka national level party shuai tu lok tak tak te ba ka state level shuai tu ten campaign puya state rural MNF party po minister le MLA ba ka party shuai tu campaign be pui thak tu an tamin voin thleng in thanem takin an chamchil ani MADC sarkarna tel ngei tum bial som hi pathum chu tu INC point bial then khatlak nge ya omzeneya sarkarna siam tumin bepuen khak reng boka party shuai tu lok tak tak senior leader an nei nola anni ba ka state MPCC shuai tu te an MLA rol 10 theito pan chu boka in khanna tingai nom tu an mek bok tun hna bukhor thar ZPM chuan hein khanna bial pariat chuin president hawin voin ta thleng khan an campaign zuya bultan thatlen tuma chi thatak tu an tum ti soin campaign hi an bengor le ani in than bo seina hian har san len tham engma athleng lo nin kan correspondent chuna soya nakti pa MADC in than vote thla khuna official duty tu de chuan siha deputy commissioner returning officer pulal sang ledan voin khan avai liama strong room ma uluk taka ven himna hnoya da that EVM te chu all political party ayo tele media ma honani a duty to road presiding officer le polling officer te hena EVM le thil poimo pek anni polling official duty to avai liam te hi khothang lam palak assembly bill lama duty turani a naktu khian si ha atanga nai vaizok tele town chung duty turte ankal chuakang Aizawl Deputy Commissioner Office the Central Waimatang Kobot sa in India Independence Day voice som sir pangana polin man khat dai sarang chungchang in zirtina hun bana pa hol kota manani he hun hi MC Deputy Mayor puar thang durana man puya branch som pali atangin mi som ni theu in bana pa hol kot panin anin to khoma branch ayo kalte hian man khat dai sarang chungchang in zirtina thujiak toi tho cho puin man khat dai sarang manglo tura in tiam na le midang ta zirti in tiam na thu cham an nei ani Aizawl borsam Dr. Shazilral te chuan ram leilung le nam hum hal konga mitinin mo phuna an ne ti a ram leilung ti se thei man khat dai sarang do konga sarkar le central way me ten ma an lang na hi hloting turin mi puite tanro la ngai ni ati state pollution control board member secretary pulol do ma point thu soin sarang micron za som ni ai pan man phalani tolu thu soin ol samjong chuan sarang shrim shrim pan tak anga ngai po danin man a phal tolwani ati a sarang thang turatan puan man warni se athang tur ngai to konga rilru seng thiam entrepreneur tam takan oma me puiten zona anzo fo sarang thang tur chu sarang man ani lo huna alo piang mai anga ti a sarkarin dana siam zom hi thilfin thak takani a khola tui thani na ani atibok heunen MC UDNPA Rural Development Department ayo le midangte antel ani Indian Zelena mukum samsir panganalom nakal Zela Tourism Department bo sein voin khan Freedom Track ne ni a Chief Secretary Dr. Inu Sharma in Ailong Khwang Chera Hall kota tangin Freedom Track atelte avai liamani Dr. Inu Sharma chuan Freedom Track chu India ramin Zelena mu theina tura mani in phatle nuna chan huama pen chuak pasal tha te share reng le choi moina ani ba ka faina konga injirtina poimo takani atia Mizoram khozin te hi konga tanlang na konga faina le thiang himna sigle sa tichelo zonga kalchu antum mangai ni atia fana be pui thak sos bharat campaign come responsible tourism chu thupe ni atulani ati freedom track hin Aizawl khope college le higher secondary school zirate ba ka thalai rol zathum chuang an tela trekking a telzing upaber hi pulal sanga kumsum ko pani mi bethlem veng Aizawl ani anni ba ka in manipur atangin tourism department official ron tel boka sport and news services department atangin trekking expert thanem takin telpuin atulangin an villa medical team in trekking atel te hi an vil bokani trekking hi khwang cher ho ailong atanga tan ni in re ekang chip an chuan chuan hnuar re ek tourist resort an pan ne a an kal thizong kilometer nga le chan ve ni a kong la kain ha chon hun panga siam ani fana kong enzitin atan trekking atel zong zong te hnen le khaip
pek an ni a trekking an ne pa hian kalkunga bolhlo an hmu te an thian fai ngal ani azadi kamrit mohsaf pohen reek tourist resort a adventure festival nei ni boka he festival a hian adventure sports chi sang mi puite tan thonin chop chua ani tunlai hian mamet khopui chunga vokshi leng in new mamet vis area chunga voksom thum panga vel athi to ba ka tun naya leng te le west phailen khuwa vokthi te african swine fever ni ti fin fi ani wangin nimin khan mamet district magistrate pulan nun hlo chuan mamet district chunga ran vulte alo himjok theinan district dangle state pona tangte vok emo vokcha tanga thil siam reng lak lu phalo na thu pek ati chuak new mamet vc sin sia danin voksom thum panga vok lian tal rol som pathum alai hol pathum le anote som pakua anthia nimin lama vok pathum thin voina pahni athile bokani heng vok thi te hi asf awanga thian ni le nilo hriat alo nilova asf danalan chuadan ang ero hmu tura oma vok thi sen khatte chu asf sample lak ni ma se result hriat alo nilovani new mamet khotlang shruai tu vc te chuan an veng chunga vok thi te hi an boi pui veka vok thi tamjok te hi chu vok nei tu te huana khotlang shruai tu te hriat puina in sarkarin asf vok thi te phum dan tur ati ang thapa phum an ni a vok phum na nei lo te chu khotlang shruai tu te le forest department te ruam hanangin mishing chen atanga hlatak forest reserve ngosunga sarkarin asf vok phum dan tur ati angin chinai tamtok ne na phum ani bok asf vok pulri ni kum march som hip ka tang khan leng train vok sing thum sang thum chongin an thi pha tawa kumin january tha khan thile hi thunun to nianga ni im state pona tanga voklang lu khap chu thli ani a march tha tangin hri hi aleng tan le ta ani voin khan kolasi pa udnp department ne kolasip saphet ko tor so me te bot sein kolasip po tu kongpui kama bolho then fa tlang ne ni a hen tlang an kolasip ko chunga we me bran sang atangin we member zani somser president thok chuaka natlang thok chuak te ele in chen choman hi udnp department nan tumani natlang hi kolasip town sanitation task force committee thurel bozuna ni in kolasip in KTP general conference at hen puala final thiang himna konga malak na peng pakhat ani natlanga thok chuak te hen kolasip le thingdol in kar kolasip le bil ko khirin kar le kolasip le barbi in kar kongpui kama mithen khatin bolho an paite sar khomin bolho paina a pain a then chu har ngalani a munthen khata chuan a paitu shelo vok thir wang po mu ani kolasip saphet ko tor sume president put thomas dilal engin suam mithen khatin dane thupe bo chia kongpui kama bolho an pai thin chu poyati thu soya bolho paina mun nelwa bolho paitu te chu man chua an chunga dan anga hremna pek tha ti thu soin kongpui kama bolho paitu te chu until ti thalo tak ban san turin acha ani Chanchinthar hi all india radio Aizawl atanga puanani Europe closing make prime minister Narendra Modi chon voin khan Denmark khopui Copenhagen a thlenga Denmark prime minister Mette Frederiksen chuan airport alo moka voin ve khan throi du pani te in komin India le Denmark thodun sang ten sei duna hengzinga hian green strategic partnership a an thodun mekna an thlilet bokani prime minister Modi hian Denmark business forum atel pui boka Denmark ka India mi cheng te ma thu soi bokin Denmark lanu Queen Margaret pahni na amudon bok ani naktu khem prime minister Modi hian second India Nordic summit a huna mangdona he summit a hin Sriland nuwa e barzana tachia khai chona turte sigla sa in khak siam that dan turte ngai tona thar man ne khol chang kana ti ma son te energy man non thei thil te ba ka khovel himna chung chang te ngai to ho ni anga Indo Nordic in car sai ho ni bokang prime minister Modi hian Denmark hona man zo hian friends khopui Paris pan ne don ani voin khan rampuma muslim tisa khoni poimo idul fitr chu himle lom taka man ani khathiang him ramzan sera chon hei ti topna ni ani a muslim sakhozui tu te chuan eid gard emo sa te heni pol hen tong trai hunan manga covid-19 shriang in khokren len ita ko wangin heng huna te mi pui khatta tin an tung khom ani president Ramnath Kovind vice president M Venkaiah Naidu le prime minister Narendra Modi te chuan voin idul fitr pol hen mi pui te chibayan buk ani Chanchinthar certi top na na tlang pui naktipa mara autonomous district council in than vote thang tur campaign thei hun chu voin tlai dar nga khana top Indian zelena mu kum som sir pangalom na kongsang sangin nei zui zel ani Europe closing make prime minister Narendra Modi chon voin khan Denmark khopui Copenhagen a thleng voin khan rampuma muslim te sa khoni poimo idul fitr chu him le lo taka man ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani